خلق ناحیه زمار گنم و جه خود چاندن تفلی سایلوین دخل وان پیشوازی دکر هید بین کنترولا چکدار داعش ده و سایلوین باشور کردستان پیشوازیا دخل وان ناکن وام دخوازه کش حکومت هرمی تایبتی پارێزگاها دهۆکێ گو موافقة بكن رزمندي سرفي تشتي جوتياري مقلك يعني دخوازكن گو اف بيتا فروتن یکم هزرا جوتکارن زمار پشتی کنترل کرنا ناحیه جلای پیشمرگه او چاندنیا خو بکن تفلی دبیجن کسی آلیکاریا وان نکر الإيصال درمان وطوف وأوجي كسنة دائما ما خواجي خوا استلام كيو محيي درمان أوجي مكرين كي كيمياء بها كي مبيد بحمو مكرين لناحية زمار دصدو حفتي و 4000 و دصدو حفتي و 4 دونم بو چاندنیه هيا لفي سالة چاندنی کم تربو هروها پرانیا ويت چاندنه دروی دما چاندنیه بو صدو حفتي ودو دونم حفتي ودو 1000 دونم يعني صدو 35 أفغانم وتشلو دو أفجه بس يعني صراعتها ما بو يعني مراحل يعني تقريبا بيست حتى هي وقت مناسب ده هاتي چاندن جمارة مزنج خلق زمار و پنجی و دو گندن بسرفه وگریانا مالين خوا لهي فيينا روشاوان ورا درست کرن افجوي جه و دخل كيما گوش دسته چکدارن داعش رهابوية لنهات يفروتن هرو هاد حفتين بيدا دخل ورا چنين ل چارانوسا فروتناويجي نهات يديار كرن پیشوا بهلوي رودا گنده تلموس سر بناحيا زمار